Kails paskails viseimans. Stāsta vidā prūsis, ka zīmā sanāst gailin, be arviskaiteinu vīnai dūmje suit spartā vētra, be askāteirteinu etvartinunse, istan laukan. Šodien per jaunstvi apdarīt un dabar reizan stan laukan. En 40 metas simto. Stas lauks anga deiktanins tesmu lauku. Bei bilīten, bei veistan. Izordiniskans papīrans, kaigi iogarien, zentlistu vidun garien, nkavītsmu buvīnusis īvai. Tēt šiandienas per jauns dabar reizin apdarītun, standeiktun, begi mēs krātsni vaidimai koenti kriskai mazei augtvais stangarien. Stamus butvai stovidan deiktan zurgiainan kilometran. Steinu pamērivun sen pīsātun, begi pans dūsups mazi pamirstun, kaigi visan šindienan preipal. Te dzentli bei stovida istorija. En stesmu laukos, stovidas nevaida kaigi pabilituna, kaigi oazis, anga salas. Preiper vaidinsnan aina oazės stvi, tai dabar dirėjantenan. Kaigi vētra dūmie, tai zentlis tvena stovidan līkutan azrikan, be zurgistan azrikan, uga suitu varai aliskandai, stovidai garieji, ministan deiktan sports padinga. Sadan askoitei tvartintun stipreistan azrikan, be iz kitan pausan, nistan kaigi mēs stin virēmai, stvenas stovīt staps, kavidan maz būtu pervēzusis iz aintku iz stanu laukan, dar reta vingi po visą stovīda, kai stas taps stalai, kaigi turilai būtavai. Stven, kaigi stovīt strilungs. I kaigi nikvai tenan nipervēzusis, dar antikris, kai stalyvuns tas taps preistavidan. Maz būtavai sventa nazaran, zentli stāst parts līkuta nazaranen, kavītsmu ast suitula nundens, ta zentli, kai Stanazaran turi svaisa undas apun, iskvendau undan visan kērdan stven asta, smēri stven turili būtvai aps. Bez tes pagans tabu mazili būtvai stavīt svens aps, sventan azaran, nedebīkan. Bez tas staps, kavīt stven stalajan tikriskai preikrāntan, segei debīkanen gnēsiņen, ar viskajast grāzus, be nestavīts jau līkuts. No tēt labanas tadan tālis es tam preipilien, kavidan šindienan meni bei preipala.
Zentlijas, trepuns tventalis stan laukan darīt, un kui mēs zili būtvai juogarien, kadangi stabēja 40 metasimtu jau. Bet dabar stovida paviskai iz ordiniskans papīrans stoistan, kai jau esmu 40 metasimtu stan garien jau bijis sausan. Angad imperiniskais tvenmazēji būtu vai te ir kalms, garies kalms, anga sausan garies stiban. Ina vidan stan dikten bijis parts oistan, en stan skærdens, be Tänan pallen ordiniskans dokumentins, kaigi pastandiktan gūbi araiks, sirsdau biskupan be ordinan. Tad zentli mēs krāts ņuvaidimai, ka vidan antikriskans tan garien bei, Kavidas pergima zentli. Adars vaidimai, ka stābēji zināts, labi zināts, ainut, ka vidan Ivana pagan. Kaigi stamas būt vai bei, būtan per Ivans. Tad zentlijās stuen šiandienan bandāvuns grēmtvai, kaigi Ivagārijas mantran, trepuns prastan laukan, be Grēmuns Ivagārijas mantran. Tā inunt kvēnas en stan linkien smēri, kaigi teinos derei pra kameran, stvenas en gūbuns dabar tālis padaryton, Ben eituen standikten, kovidanast uka auktaisin. Bestainen gūbunsen stan uka auktaisin deikten, stavidan garbekan, bez stalainas stan garbekan, bez entli derēnu visan spausons, kas vienast interesant. Bet dabar grēmie stan svaisa Ivagārijas mantran. Bet stadan Nigīstai perskraiduns vārnis perskraiduns, be pagauva skrītvai. Zentli skraistvai antikriskai zurgi men, dāvuns tavidans skrītans. No bez zentlies stalainas tan garbies versēlin, bet tans skreit einen reisen, skreit antren reisen, zentli doja reisens praskraiduns, be prei pausens, tadan ainut, kvei dabar tālis, kvei tinuas direist, ven prei pusideinen, ergi deikten, kvei kanāls tenka, stven gari aaugan. Te tas stalai, bet dabar direins, stan vārnien, katan stalis segilai. Te tans tuartinunsi atkums skreit einen reisen zurgimen, antran reisen zurgimen, zentli atkums dvai reisens bei praskraiduns, bet kums prei pausen skraida antikriskai preistan kanalan en pusideinan. Nu te tas direi stven tad prei istan augtan deiktan assendirīvuns pirzdūstan dabar ainan aliskandan, bet repunsin pagausņu prei istan aliskandan. Es esmu deiktu, ko aliskans auga, assendirīvuns ka antikriskai en laukas sirdun, stalai stāpsni debiks, adars parts arī tevingi, kai neinuns neuvezuns, begi
stas lauksast arts, asmērija reinan netan ainuns ārjastvi. Nu, tad zentli stven sezestes molis skandu, trepuns Prestan deiktan, kui varnis dva reizens prei pausinunsi, bet astet prei gūbuns prei kanalan, prestan deiktan, kui varnis turilai būtvaidīgien. Nos tada nastven prei suban kanalas krantan, drivuns debikan garien, apidrivuns pradinsis tabai apivituas, zentli Maskovitskai sta asta Iwa, kaigi Iwa garien, be arviskai, tet segeimenien gnesinien stvenes, tet stalyvuns dirivuns tan apivitun, be mas būtvai ir pamerivuns, kai N40 metas stan sausan garjastīban, mas būtvai ir bei apivito anga kanika palīgu istan pergimen. Be padirintieji tvartai stan augtan deiktan, zurgi kavidan skraiduns varnis dvai reizens, bet dabar dvai reizens. Arviskai negistai indirivuns, kai prastan laukan eit ainuns mazbūt medīs anga nevaidas zukauniks. Sparts ritavingi teinu sirs dauzeiman, kai stvėjai dzmonintie.